Beh, dit Okun iti ki waktu Brian ni Acholi ITV kachien ki Joel, my Acholi media team, media link. now when you have any incident ma achara no ko chakamo chia ne kum a yedok man petani payati war awayani Okun wa na kachoka ni inu ni poti me ke jali koi wa dam ko ni ya chwe mo pol winyu chigit ga pinyi ni dide ni ma mo time Be Macton Brian, Kachel Killa Water Town Airport, the 12, the check many of Martin Chow Pore, Mao Town, New Bionian one chow ball, because they appear deck were bear. Okay, Malo Peke la pen Magok Chow and will be a penny young, Anna T. Danuma, Dor Karajeli Karot we away, Willow Dujo, I had one comma date, Kidong, Itake Enony, Anna Dor, your kegi comment. Rwot A ye chi wan wano warga enieno dwe boro midwe mia chiel mwaka endini pia alibare pia riwa beach ma warga ne en mao en wo a ke kal madiet pa Acholi we got Rwot David Acan chana mia rio mocho e warga ne woro kit mani ke kwara Acholi bot ludito kara ruodi koro luak me ajali ka Rwot wilo warga meduong pe kachoke ma lope kil kachoke ma obedo ike ajali ma kwaro lok me laro kom pa Rwot ikin lutien wario ubonyo Tito Titus gen ki uchan Ben Benson ilino dwe Piari we chiel ni dunia pari o mali we piari we ngwen dok an kiruri mapol kilwa waberu iye wamoko ni nieno metia kulok man kilo diru kaka biberu la chen dong warga man tie minyangu uni kachoke mukene metia kulok man ubiberu inieno dunia pa uyario dwe mia chiel mwali wale piari wa beach chawa ngwan me udiko me ching chabiat ite abila pa jo ajali kikome dok alego ludiru kaka beach ite ke kachiel matie kaka chiel matie ite ke ajali me beru tie lutich me gankal pa Rwot ruori koro luak duchu me ka ajali ka Rwot wiya we mege madong magitie idogan idokara ya mana ye warga manong ching la ruori David Acan chana eno kero en wa chako mi lok ki won kom madiet mador wika ki yagago pen lok enini nodo diet ki bodwa mawa miyo lok bod won kom madiet mador wika ki petemon konyo wa ki poko ngech bod lo diru kak ki abich matite ke ajali lo diru kak abich menli magen tite ke ajali ere kaka jo nam ene kaka jo kaliech ene kaka jo ka Rwot wiya we ene kaka jo padaya kama ludir no beru tie gin ki komge dok kita ke wai ni ke nyol ludir mo beru ti kuno pedo beru ge jo abit ki ken go beru ka ke mo ken ne mago nyol pen kai bien kaliech bino kaliech ma ke loko ni kaliech gwing nyo ni kaliech odia e bi bien no kaliech ma ke lo ni kaliech yima so no kita ke nyol kere kai bien te ke ka Rwot bino kon ajali ka Rwot wiya we magene wi orke bino kon ni karama ke lona ajali ka Rwot mwindero gen be chiki komge kai chier gok chao kene e padaya bino karama ke lona padaya bino karama ke lona labo pa tugu
gian beno bedo tie nam beno bedo tie gi kom gi chi ikara ma wano bedo tie ma wayubo te abila bedo maleng before wato beno wano report ni ruori mogo tie yagago kan mugunyu ngewa magien umiyo tam kitito ubonyo meyo ko gang kama emberi ye kama Rwot Ongia Louise uraho ta kiye niki biberu kunu eta warga tie wa niki bere te abila don kar ma wono kito wan mede ke yuko te abila uchwalo dam ubiro furunga ubiro furu labolo minyuti yo medo te abila dano mo la dier mo ikin gi kuno chwalo dano biro furu labolo ma wa yo betengyo minyuto kabedo wono bere ne yoba beru gang kunu kama kineko me roya piruoi mabiro jo chale ro ruoi mi agago chi wandom wamede kibero chi mono chero jole le wirori wakiyo mabo kimiel miela chut ya chole kimielo miela chut kilot ike ajale kake chero lok matek keto make bere te abila mon woru kipogo an kai neno ticha mon eno ni kipogo ni kiengi ke kengi ngato mone ngati kinyin kagane ka mono beru jokal winu rudi ye leye momme no mono no nyako mono nyo dako mono teru nge goyo nge kilote pia ka dok wori momme kilot dok mu ngako ye goye ko mo dok chu goyo wori en kita teke wani beru kwede ne te abira ka wacho mon jimi mapol time no peke te kwenye ba mon beru kita te abira kinyu kidoro kwede no chiwo ya mon en gu wor ke lore o wor ke pogu kita chala chik mero kwede mere kita kimielo kwede chut ke jolo la wirodi ke chut ki yom chin ki wer bar pa jok karwot ki biru kwede wa te abira marwor te abira roro nyuru chach ma diet bod jo karwot nyo bod jo ajali yani te abira kunu wan pokero kapet te abira kunu wan be pokero ka nyo ten mo pila wiruri ero kom tie pien te abira chike tie pe warongo ketu ten te abira pe neno ni game te kwaro so wan no bia oni kita la wiruri be bino no te abira makamegwa ni no bo waro chike te abira wa ero ke waga madit ki chat muramu la wiruri kwaro yeto wa ki maruka kon chwalo Rwot mo manyo nongeni Faustin war wel madoro wiruri mi agago an ki koma gera pangeo mabe pen an ka neno Faustin war wel ubedo daro me kaganam ikim kaka ma kwa kakabit pa jo ajale Faustin war wel kaka de tieno me kinyo well no dong chamu wi ado twale ti wa andong put pa be do ki ma tut ane yo ne ye wa ko ngenu kero bara so kara emone wor wel chawlo ko ban ki wa yini pe bere tara bira enone an ma chalo won ko ma dor kara akanyu okay members un mo biru wa ye wa do no mirige ye tieni wa da ko wa gang bot kama taita stiye pian ene ka choke me na mario beti ko loke ni ano dwe piari wa chien ko ngo ber ki ka choke loke ni wa ber de bara tere school tere kama wano tiro ni wan potia wacho ni Rwot wan ni ko Rwot ma ke yar ya Rwot ma ke nywala ki gwago ber chala bila kana tika bila ganga ti ana to ma food lo tiamo ti nyogo cha ken ne umera motie umera ni mediki gwa kabila ti dili ka te lo tiano na do latin chugo na mona do de ti wa bien yam di ka ba we ko be ti latin chugo kita yam no Rwot mona jare ma lo ni Louise Ongia gwa ko ke no ti ka ko la tiano ni na nya ka mo wati kitu ruori mo ti we pinga papa cha ko do kilo ikomwa maraja dida ya karawa cha karawa wa mole wa jale pe no pe ta bila chi de viru na chana Rwot wa ni idugu ni anokana chi ane mo dugu do mena ene ro cho ni dino ka beri ter bila gino mi akwan warga ni kidano no wa ni ka beru ti ter bila pa jo ajali kikome
Wow, ko ke kinyo pen wa war wa ko kam ken ne wa biro bedo temo yeme ngo. Kar ma lo chiro ka chake pur wa ti nyote ke ken. O por wa David ne na chana me ario ma ko dong chak nyote ti dong ke lo idiere. O cha o penyu vai sia man ma ka me ya pe na ti ka remo no cha mi o ti bod vai ma me ga wai ke ko ne ti. Ni ere wa ti vai sia man ni ngo. Vai Rwot dong ko ma cha ta na. Ene wa ti dan pu be da pol. Vai zo wa ariem jo ne ko. Ah, iri o lwak ni lo lwak. Cha lo ko lwak cha vai zo ka wa ti kom. Bi ya ke ni to ar me riem. Wa ga mi lu mo ti a wa ti ni ngo. Chi, awai na. Ka wu riem jo ni. Ne den ka putu la bole mon cha ke lo wa lwe. Jo no putar yo ka dok ka jo lo ko ni yo. La wiru a ke ping mi wich Rwot mana ga yampe a charo ke man no charo malamar a ke ping mi wich a ni ruri logo la bin wich wachi ginu timene kalwa ndong tiye anyway ni ka choka de bede karo de ko ka choka chako jemene choko anbuke chako pa ni kalam ke wi meja a malo we ko daro ki chako woto dong mano nyuru judge mano nyuru le wich papo nyuru ne la dit no dit to twan begin motimun tumi ande am chala wachi tiga neno wan ne pe kaka be lo do ya chuli ga wadong intact madano dong ki pen ma pole wige ngela chen waberu pen chi wa moko dog lok ma wabir Rwot wa Benson chan wabiru keto mai kome piam eno yela tema dako madiet moni chane magenti arido makichulu gi achola ni geno ye ni ubela tema daka laga anga mono mo wani ni dako makilaga be yam la tema beru la tema Rwot makiwiro Rudi mo poinget jo kinyo makigiti keni kibul matino Tama ni gidwa ajali wa level gini. Ma jomo tiki ma piki wirugi. Jomo tiki ma piki wirugi. Jembe tap ni nong jo ma piki wirugi. Weko kongi. La bole tiki la wiru war wen. Piki wiru. Meru be nong dama ma konye ma piki wiru. Weko nywe na chuli. Pogo joj piki wiru. Gitama ni ginwe na chuli. Ingela chen wiru Anyang be mabe ni gidok beru gambo titu kama ke chero ka mudu die ge cha ero David Rwot madit umede ki wota yugulo eto akaji kome yo chele kerne kit moter kwere lok wani uter chele wa gimna dong konye pelo ero ke wani ya chuli wen ka jo ajale chamu em ka wen kitian lok kwara nya rumu we mapiera ajale be ka mo cha ko bole wilogo so yi wapu beru yo machara jale watia nano way forward chok enene wan pe belu chan wapi nyote wilo ne wan pe lo chan no watika Rwot in 3-4 days no watia yoga me Rwot chi wabi neno kono gimero ti kirweli mapiki wiro nyoke mero ti kirweli mai wiro Gendo beneno wan wa Rwot wa pate pichende pagamente wan wa Rwot wa peneno ni paju wa beru maber mana ye gina tiemo timeno le wich ma David ne ana chano kere koma chuli matua ukere kom do kana eneno dong yi wa pebiru beru yom matwale ikom kere chuli so walego lwak achuli matika beru wen achuli mawoko lo Ulaya chuli ma Uganda chuli ma kaberu wen mi malo neno man chero chach makichai kaberu wen pen eni po beru gira chele ken gina ruori timu ikana ye politics udonyo ruaka di dai ke mi Acholi en politics gini gitamo ne gidonyi kwere wa teke pa jomo kene man bi kelo to ching man bi kelo jimi maraj ma pi we Acholi pi wor maber ka wan wa yele ne ki roch pajo
inge la chen wanen ji matime kete beru chalo wacha chuli mogu machalo laro tunu gipe chuli mogu machalo dolu gipe chuli mogu machalo kuna nga gipe walego no kat wo ka moti ye we onen ji matete meni an won kom pa jajeli nyiamu ywe kelun part 1 nyiamu ker kelun kilama bosco so anonge ipajulu kwa kama jokarwo tie duo ye loyo apoe to twal Brian for jalo chelo ni na